Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza ufata umwanya ukagenda ubana na Kigali Real News mu makuru yibanda cyane ku myidagaduro bari kugenda avugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kw'isi hose. Rero niba ari ubwa mbere dukurikire bangusiya video kuri subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose Kigali Real News igenda ikugezaho. Ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho. Ni Mwiseneza Josiane, umukobwa wabaye Miss wakunzwe na benshi mu mwaka wa 2019. Ni nyuma rero y'iminsi itari mike yaramaze atagaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyane cyane ku rubuga rwa Instagram, aho rero yakundaga kugenda aganiriza abafana be, ariko akaba yarabaze igihe kinini atagaragara, dore ko yaraheruka gupostinga ifoto ye ku rubuga rwa Instagram ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021. Ibintu rero byatumye abantu benshi batekereza byinshi, ndetse rero uyu Miss Mwiseneza Josiane akaba yaragiye anavugwaho inkuru zitandukanye muri uyu mwaka wa 2021, aho benshi bavugaga ko ashobora kuba yarabenzwe ndetse ashobora kuba yarinjiye mu rukundo, ndetse akagenda avugwaho n'ibindi bitandukanye. Kigali News rero yabateguriye ibintu byimbitse nyuma yo kugirana ikiganiro cyihariye na Miss Mwiseneza Josiane. Ni umwanya rero yari yatanze ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021, aho yari yanditse ati ask me any question, aho yatanze urubuga rugari maze Kigali News akaba yaraboneyeho kumuganiriza dutangariza byinshi. Akaba rero ibyo tugiye kugarukaho, ngusaba ubane natwe, kandi niba ari n'ubwa mbere kuri Kigali News ukore subscribe kugira ngo gahunda zose z'amakuru yibanda cyane ku myidagaduro bari kugenda avugwa mu Rwanda, mu Burundi bikomeze kukugeraho. Amahoro y'Imana rero akomeze abane namwe. Miss rero Mwiseneza Josiane nkubitse ko yambitswe impeta y'urukundo na Tuyishimire Christian mu birori byabereye Musanze kuri Hotel Centre de Pastorale de Notre Dame de Fatima ku gicamunsi rero cyo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa Kanama umwaka wa 2020. Kuri ubu ngubu rero umwaka ukaba ugiye gushira Miss Mwiseneza Josiane yambitswe impeta. Rero yambikwe impeta y'urukundo imuteguza kurushingana na Christian, yarashyigikiwe n'abakobwa bagiye bitabira nyampinga y'u Rwanda, harimo Miss Heritage wa 2019 witwa Miss Laika Michel Kabahenda, Miss Teta Ange Nicole, igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2019 uwihirwe ya Sip Kasmir, Miss Murungi Sandrine ndetse n'abandi batandukanye. Aba rero bakaba bari bashyigikiye Miss Mwiseneza Josiane. Gusa rero uyu musore wambitse impeta Miss Mwiseneza Josiane ku itariki rero ya 2 z'ukwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2021 yashyize hanze ifoto ku rubuga rwe rwa Instagram imugaragaza ari ahantu mu mucanga, hagaragara icyo gihe igice cyo hejuru gusa, ndetse hasi y'ifoto yandikaho agira ati kuba single no kubaho ubuzima bwa wenyine uko ushaka, nta ugomba guha ibisobanuro, arenzaho ati nta stress. Nyuma y'uko rero Miss Mwiseneza Josiane abantu benshi babonye ibyo uyu mukunzi we yanditse, batangiye kugenda bavuga ko nta kabuza urukundo rwaba ngaba rwarangiye. Gusa rero Miss Mwiseneza Josiane nta na rimwe yigeze ajya imbere y'itangazamakuru agiriye icyo abivugaho, dore ko yamaze iminsi atagaragara ndetse akirinda no kugira byinshi atangaza. Reka rero turebe uko Miss Mwiseneza Josiane abayeho dushingiye ku kiganiro twagiranye ubwo yari yatanze umwanya ku rubuga rwe rwa Instagram kugira buri muntu wese amubaze ibyo yifuza. Miss Mwiseneza Josiane rero akaba yarambitswe ikamba ry'umukobwa watowe na benshi muri Miss Rwanda ya 2019 aba Miss Popularity. Kuri ubu ngubu rero yatangiye ndetse amaze n'igihe kinini yiga muri Nesi Ruhengeri, rero akaba avuga ko icyo ashyizeho umutima ari ukwiga kuruta kwitabira andi marushanwa ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Hashize rero imyaka igera kuri 3 Miss Mwiseneza Josiane atangiye mu ishuri rya Nesi Ruhengeri. Yabwiye umunyamakuru rero ko mu minsi ya mbere y'ishuri byari bigoye cyane kuko yasanze abanyeshuri bose bamuzi, ariko watabazi ku buryo yatambukaga mu kigo benshi bakamuhamagara kandi we atabazi. Gusa rero nyuma yaje kumenyerana nabo atangira kugira inshuti z'abanyeshuri ku buryo ubu yamaze kumenyerana nabo. Yagize ati byarangoraga kuko naratambukaga nkumva umuntu arampamagaye, ariko ubu
bamwe ni bagenzi banjye nanjye namaze kuba mugenzi wabo. Miss Mwiseneza Josiane rero yiga amasomo ajyanye n'ubukungu, avuga ko rero adafite gahunda yo kongera kwitabira amarushanwa y'ubwiza vuba, ahubwo ngo agomba kubanza kwiga akabanza byibura kurangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Josiane rero yiga acumbitse mu mujyi wa Musanze, aho avuga ko rero abayeho neza mu nzu nziza akodesha irimo ibikenerwa by'ibanze, akaba avuga ko rero nta kibazo cy'ubuzima afite. Amasaha menshi rero ye y'umunsi we aba ari mu by'amasomo kuko ashaka kuzaba umwe mu banyeshuri bazatsinda neza mu mashami cyangwa se bazatsinda neza mu ishami yigamo. Miss Mwiseneza Josiane avuga ko rero yahisemo kwiga kaminuza muri Nesi Ruhengeri kubera ko yari asanzwe akunda agace k'amajyaruguru kandi ngo amaze no kuhagera yahisemo kugenda yishimira, dore ko yigeze no gukora akazi mu imwe muri hoteli za hariya mu karere ka Musanze, muri hoteli y'abapadiri. Abanyeshuri rero bigana na Miss Mwiseneza Josiane ngo bamaze kumenyerana nawe, icyakora rero abandi bo mu kigo batangiye kugenda bamumenyera. Rero kuri ubu ngubu akaba yiga nta kibazo ndetse akaba abayeho no mu buzima bwiza, dore ko no mu karere ka Musanze yabonye ibiraka bitandukanye, aho agenda akora ibiraka byo kwamamaza imyenda ikorwa n'imwe muri kampani ziherereye hariya mu karere ka Musanze, akaba rero agenda bafasha kwamamaza yifashishije imbuga nkoranyambaga ze, dore ko rero no mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2021 hari ifoto ye yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Miss Mwiseneza Josiane yambaye ikanzu idasanzwe, ibintu nabwo ibyo icyo gihe byavugishije abantu benshi. Rero icyo gihe rero nubwo atashatse kugira byinshi atangaza, gusa mu makuru Kigali Real News yabashije kubona nuko Miss Mwiseneza Josiane icyo gihe yari ari mu gikorwa cyo kwamamaza imyenda yakorwaga n'imwe muri kampani za hariya mu karere ka Musanze. Rero kuri ubu ngubu Miss Mwiseneza Josiane akaba afite uruhare rukomeye hariya mu karere ka Musanze ko kwamamaza iriya kampani imyambaro ikora. Rero ibikorwa bya Miss Mwiseneza Josiane yakoze ageze hariya kwa ririya shuri yigaho ni nko mu mujyi rero wa Musanze mu ishuri rya Inesi, habereye rero ibirori byo gutora nyampinga uhiga abandi mu bwenge, ariko ndetse aragenza anabigiramo uruhare rukomeye. Ibi rero bikaba byarabaye mu mwaka wa 2019 ubwo Miss Mwiseneza Josiane yari akigera hariya. Rero akanama nkemurampaka kayobowe n'uyu Miss Mwiseneza Josiane wabaye Miss Popularity, ndetse akaba yaragiye aha cyangwa se anagira inama abakobwa kuzitabira irushanwa rya Miss Rwanda rya 2020, akaba rero yaragiye abigiramo uruhare rukomeye. Nkubitse ko rero umushinga wa Miss Mwiseneza Josiane ubwo yiyamamazaga kuzaba nyampinga w'u Rwanda wari ushingiye rero ku kurwanya abana bagwingira biturutse ku mirire mibi. Rero akaba ari umushinga yari yinjiyemo cyangwa se yari yazanye ubwo yinjiraga muri Miss Rwanda. Nkwibutse ko rero Miss Mwiseneza Josiane akaba yaragize uruhare rukomeye mu kugenda akangurira ababyeyi kwita ku bana babo, ndetse no kugenda abashishikariza guharanira ko imirire y'abana yatera imbere barwanya igwingira ry'abana. Miss Mwiseneza Josiane rero akaba avuka mu karere ka Karongi ahazwi nk'Irubengera, akaba rero ari naho yakuriye. Kuri ubu ngubu rero yari amaze igihe kinini atagaragara, ariko ku munsi w'ejo ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2020 yashyize hanze amafoto atandukanye agaragaza ko ameze neza ndetse agaragaza ko nta kibazo afite. Ibi rero byabaye nyuma y'uko yari amaze igihe kinini atagaragara, ndetse yari amaze n'igihe kinini adakunda gukoresha imbuga ze nkoranyambaga. Ibintu rero byagiye bigarukwaho na benshi, bamwe bakavuga ko hashobora kuba hari ikindi kibazo, gusa we akaba yaramaze impungenge abantu ababwira ko nta kibazo afite. Ibi rero akaba yarabitangaje mu kiganiro nabwo yatanze ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2020. Mu kiganiro rero Ask Me Any Question, aho rero yagiye aganira n'abakunzi be, buri wese akamubaza ibyo ashaka ndetse akagenda anamusubiza. Rero ibintu bigaragaza ko Miss Mwiseneza Josiane hari ndetse ko nta kibazo afite. Rero tuzakomeza tugende tubakurikiranira Miss Mwiseneza Josiane byinshi rero atadutangarije ku bijyanye
n'umukunzi we ndetse n'ubukwe, tukazagaruka rero tubabwira byinshi ubwo azaba yadusubije, dore ko yatubwiye ko azatubwira mu minsi ya vuba byinshi maze agaho kuri abanyarwanda n'abandi bose bamukunda. Reka rero ngushimire nkwibutse ko iyi ni Kigali Real News, niyo soko y'amakuru abari kugenda avugwa cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kw'isi hose, ndetse n'andi makuru atandukanye aba ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane nawe, niba ari ubwa mbere dukurikiye kora subscribe, dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose tugenda tubagezaho.